Kako ti vidiš upravo čitavu ovu pojavu vještačke inteligencije u umjetnosti? Istina, dakle, jedna tema koja je jako zanimljiva, ne samo kod nas, nego i na globalnom nivou i čini mi se možda jedna od ključnih riječi koja dominira gotovo u svakodnevnom vokabularu, ne samo kod nas, nego dakle i u Europi i svijetu. Sada svi smo svjedoci da jednostavno vještačka inteligencija, dakle sa eksponencijalnim razvojem novih tehnologija ulazi polako, ali sigurno u svaku poru našega društva. Mi ćemo se, dakle ja ću se osvrnuti kratko u odnosu na ono što su, dakle, njene za sada, da kažemo, margine ili ti uticaj kada su u pitanju kreativne industrije, kada je u pitanju generisanje kreativnih sadržaja. Sada, vi ste pomenuli, dakle tu vodi se debata da li vještačka inteligencija može da generiše određeni kreativni sadržaj, može, pa se onda opet postavlja pitanje pa da li je to onda zaista umjetnost ili je to proizvod, dakle, određenih algoritama, različitih, dakle, kombinacija, dakle, softvera i hardvera koji sve to procesuiraju, kroz koje sve to prolazi. Mislim da najprije to treba gledati i jeste negdje generisano, makar je to moje viđenje, kao alat. Dakle, to je dodatni alat koji, dakle, mladi kreativac, odnosno, dakle, ne mladi kreativac, nego generalno, dakle, ljudi koji operiraju u svim domenima kreativnih industrija treba da shvati i da koriste kao alat. Dakle, makar vještačka inteligencija u tom kontekstu još nije na nivou da može apsolutno sve sama generisati, ali ono što treba imati na umu jeste da je čovjek taj koji daje direktive, odnosno da je čovjek taj koji hrani tu vještačku inteligenciju podacima. Tako i da ono što vi dobijete od tih kreativnih sadržaja direktan su plod onih ingredijenata koji ste vi dali tom algoritmu da bi vam generisao određene sadržaje. Nedavno sam u Milanu sa jednim svojim kolegom, filmmakerom, razgovarao koji je do sada realizovao 3 filma, kratkometražna filma koja su realizovana u potpunosti putem vještačke inteligencije. I ono što su tendencije i što se može vidjeti da sve veći broj festivala, dakle u Europi i svijetu, uvodi novu kategoriju, a to je, dakle, praktično potpuno novu žanrovsku kategoriju u kojoj spadaju filmovi generisani posredstvom vještačke inteligencije. Sada opet ponavljam, ja sam nedavno, do prije nekoliko mjeseci bio izuzetno skeptičan po tom pitanju, dakle da zaista vještačka inteligencija može da generiše kreativni sadržaj, dok jednostavno, ajde da kažem, pošto sam neko ko dosta radi sa novim tehnologijama, premda veoma vezan za one tradicionalne vrijednosti ili ti tradicionalne tehnike i medije koje gledam da nadograđujem upravo sa tim novim alatima i gledam da ih koristim kao alat i uvijek, dakle, kroz svoje projekte stavim u službi samog projekta, dakle, same emocije, tog, dakle, empatijskog segmenta koji treba da ima uvijek, dakle, vaša određena opera, odnosno vaše djelo sa publikom. I ako u tom kontekstu koristite te nove tehnologije, pa i tu vještačku inteligenciju, zaista može da se skrati dosta nekog vremena, nekog, da kažemo, kako ja volim da kažem, pješačkog rada i da se neke stvari upravo uz pomoć tih novih tehnologija izvedu na jedan, dakle, da kažemo, nekad lakši put. Lakši put u smislu vremena, ne lakši put u smislu istraživanja i svega onoga što vi treba da date određenom kreativnom sadržaju da bi on postao umjetničko djelo. Da, ali negdje svjedoci smo da upravo kroz vještačku inteligenciju mi možemo danas proizvesti i spotove, i predstave, i filmove, i, mislim, uglavnom sve neke reklame. Jeste li se ikada osjetili da će vam ta vještačka inteligencija oteti, uslovno rečeno, posao?
Pa ste razmišljali o tom pravcu? Dakle, nije baš u tolikoj mjeri, znate, jer ipak ona može da generiše određene sadržaje. Dakle, sada, da kažemo, najaktuelniji softveri, kada je u pitanju kompjuter grafika i tako dalje, imaće vrlo brzo, dakle, svi, a jedan dobar dio ih ima i sada, dakle, imaće taj, da kažemo, klaster ili poseban segment koji se veže za vještačku inteligenciju. I onda vi, ako recimo radite u 3D-u, generišete animacije kroz 3D i tako dalje, vi počnete modelovanje određenog subjekta i onda ovim algoritmom mu zadajete inpute, dakle, hranite ga, dakle, informacijama u kom pravcu sve to treba da se kreće. Tako da ponavljam, to je još uvijek, makar je situacija takva, da je još uvijek to alat. Sada, sve zavisi koliko vi poznajete taj alat i kako ga koristite. Dakle, sve nove tehnologije koje dolaze, evo ja ću samo podsjetiti da recimo mi smo imali sredinom, dakle, još u 20. vijeku kada se pojavila dakle, televizija, riječ je bilo o tome da će bioskopi nestati, da će se ugasiti zato što više niko neće imati potrebu da ide u bioskope da gleda filmove, već će to gledati iz svog komfortnog kućnog ambijenta. Ne, jer on ima svoje karakteristike. Bioskop ima svoje karakteristike. Možda su se promijenili ambijenti, ali se nije... To su kanali distribucije, ima svoje karakteristike koje su jedinstvene i tu veliku salu, to veliko platno ne može ništa zamijeniti. Dakle, ne može zamijeniti nijedan kućni ambijent, taj doživljaj. I uvijek će postojati ciljna grupa koja će biti korisnik takvog principa, da kažemo, distribucije. Isto tako ovdje, dakle, apsolutno cijenim da ne postoji bojazan da će vještačka inteligencija zamijeniti. Hoće kreirati neke nove, da kažemo, tražit će neke nove, kako se to danas popularno kaže, skills, to jeste abilities, vještine od ljudi koji operiraju u oblasti kreativnih industrija. Isto tako generisat će sigurno i neke nove zasebne djelatnosti u tom lancu proizvodnje. Ali da će oni zamijeniti čovjeka u potpunosti, to sigurno neće, jer ta vještačka inteligencija treba inpute, treba neko da je vodi, treba neko nešto da joj kaže. I evo recimo velika jedna predstava koju sam radio u svojstvu, dakle, autora, odnosno scenariste i reditelja, naravno u saradnji sa cijelim timom koji je, dakle, stojao iza kompletnog projekta. To je bila, dakle, prije nekoliko mjeseci, dakle, koliko već ima sad, 7-8 mjeseci, jedna velika predstava koju sam radio u povodu 140 godina kraljevskog postavljanja kamena temeljca Kraljevskog pozorišta Zetski dom, i to je recimo prvi moj projekat gdje sam koristio vještačku inteligenciju u određenim segmentima, da bi se generisalo otprilike, da kažem, od 5 do 7% nekih scenografija virtuelnih koje inicijalno nisam planirao da radim tradicionalnim putem. I zaista su fascinantni neki rezultati koje smo dobijali, koje na kraju nisu ušle u finalni u taj, dakle, finalni dio predstave, ali je, recimo, evo navešću jedan konkretno primjer koliko je, recimo, bilo interesantno. Pošto je sad radila se predstava i subjekt je bio takav da vi treba da, namjenska je, dakle, predstava bila i samim tim je namjenski pisan scenario koji je vezan, dakle, za život jedne institucije kulture, kakva je, dakle, Kraljevsko pozorište Zetski dom. I sada, kao i svaka druga ustanova, odnosno kao svaki organizam, ajde tako da kažemo, metaforički prolazio je svoje
svoje različite periode, uspone i padove, pa su tu bili početak gradnje, pa prekid gradnje, pa su bili požari, pa su bili zemljotresi, pa prekid, pa formiranje ansambla, pa rasformiranje, pa opet početak sa radom i tako dalje. Dakle, kao život jednog čovjeka. I dakle, pošto govorimo o jednom vremenu u kojem mi nemamo, makar iz arhivske građe koju sam ja dobio od strane ljudi koji su istraživali te neke, da kažem, istorijske elemente koji su bili vezani za pozorište, ne postoji, da kažemo, ona prva fotografija kad je otvoreno pozorište, kako je ono zaista izgledao, kako je ta arhitektura bila u 100% procentu. Dakle, mi znamo da je tu nekad postojao na onom centralnom, sad ne znam kako se kaže, svodu, odnosno kupoli, da je postojao sat kojeg danas nema, dakle, jer su to prolazili faze, su bile rekonstrukcije razne i imamo, recimo, te neke ilustracije gdje su umjetnici, gdje su praktično, da, ti umjetnici, ilustratori koji su bili malo davali na slobodnoj volji. I onda vi ste sigurni negdje u 95% procenata, 90% da je to tako izgledala ta arhitektonska struktura, međutim ne možete biti 100% sigurni. Malo smo ušli u opširniju. U širi. Skratit ću, sublimirat ću i veoma je recimo interesantno kad date te podatke vještačkoj inteligenciji, dakle riječ, dakle date joj epohu, date joj tu fotografiju, odnosno ilustraciju, koja nije fotografija autentična i da vam kaže, ok, sad mi napravi da vidimo kako je zaista ta struktura izgledala u toj epohi, u toj zemlji, na tom području i jednostavno su nevjerojatni rezultati kakve smo dobijali iz tog konteksta. Rezultate. Moramo da odemo na kratki blok reklama, zato sam vas i prekinula i vraćamo se nazad. Kako utiče i kako će uticati vještačka inteligencija na umjetnost, tema je naše današnje emisije. Aleksandre, zaista nekako prilično si to opširno i objasnio, ali vrlo jasno. I negdje, da li može generalno vještačka inteligencija da transformiše umjetnost? Pa da utiče, mislim svakako da, kao što razne, da kažemo, tehnike i tehnologije utiču na određene pravce. Međutim, opet cijenim da te neke stvari koje se zaista vežu za onaj aspekt umjetničkog vještačka inteligencija ne može da uradi. Dakle, ako je mi, opet ponavljam, ako je mi koristimo kao alat, u tom kontekstu definitivno možemo imati, dakle, uticaj u odnosu na te neke forme, da kažemo, inovativne koje će ona proizvesti. I mislim da će ona uraditi samo ono što su sve neke tehnologije koje su bile prije nje radile. Dakle, ona jeste radikalnija u odnosu, a i gledajte, sa razvojem novih tehnologija, te, dakle, tehnike koje se budu pojavljivale u perspektivi, dakle, u budućnosti bit će sve radikalnije. Kao što i ovdje, dakle, primjena vještačkih inteligencija u kontekstu kreativnih industrija. Tako da, opet ponavljam, to je jedan alat koji valja prostudirati, koji valja naučiti, jer vi da bi znali da generišete preko određenog sredstva određeni proizvod, potrebno je prvo da to sredstvo poznajete, da znate kako ono funkcioniše. Ne mislim u smislu, dakle, što je sve u tom algoritmu, dakle, da uđete ono dubinski, nego da mu znate karakteristike u odnosu, jer pazite, to su neki alati koje proizvode, dakle, svjetski giganti koji manje više kreiraju negdje i društveni poredak na planetu generalno. Tako je, na globalnom nivou, i onaj koji vam prodaje taj proizvod nije baš zainteresovan da vam objasni kako on skroz iza onog što je surface
funkcioniše, razumijete? Dakle, tako nisam mislio u tom smislu, nego mu poznavati karakteristike, poznavati kako se to koristi da bi mogli zaista nešto od toga da generišete. A šta je ono na čemu vi radite trenutno? Pa ono što je trenutno... Pored profesorskog poziva, naravno. Jeste. Ono što je trenutno aktuelno jeste pripreme za novi film. To je, dakle, drugi film iz trilogije projekta Tri ličnosti, Brat i majka, koji je zasnovan na istinitoj priči, istinitom događaju, kao i prethodni film iz istog projekta te trilogije Duga. Oslanja se, rekao sam, na istinitu priču i film je Epohe, i gdje ćemo za protagonistu imati dječaka ovoga puta, dakle od 10 godina, za razliku od Duge gdje je to bio dječak od 6 godina. Po planu snimanja taj film već trebao biti snimljen prošle zime, međutim usred dobro poznatih okolnosti i nedostatka snijega, očekivanog snijega. A budući da je film ambijentovan u dva planinska sela na prelazu 42. i 43. godine prošlog vijeka, kako snijega nije bilo, jednostavno produkcija je bila prinuđena da prolongira snimanje. Moram napomenuti da je to film koji je podržan sufinansiran od strane Filmskog centra Crne Gore, i također je dobijena podrška od strane prijestolnice Cetinje, tako da želim iskoristiti priliku da se zahvalim činiocima koji su do sada, dakle, podržali taj film. Očekivanja su mi, moram da kažem da sam veliki entuzijasta povodom tog filma, i eto, ako bude imao dio uspjeha kao prethodni film, ja ću biti zadovoljan, a zajedno sa svojim timom radim na tome da film bude i prevaziđe ono što su bili rezultati Duge. Hoćete li tu koristiti prijatelje, vještačku inteligenciju? Ne. Makar nisam planirao, i u prethodnom projektu koji sam pomenuo, ove predstave, nisam planirao da je koristim, ali nekako sam ničim izazvan bio doveden u situaciju da se konfrontiram, baš zbog toga što sam radio sa nekim ljudima sa kojima godinama sarađujem, a nisu iz naše zemlje u kontekstu proizvodnje toga. Sad ovdje, eventualno u postprodukciji, ako zaista nam taj snijeg bude bio problem i naredna zima, onda će ga stvoriti vještačka inteligencija. Da ne bih rekao 100%, pa onda sam sebe porekao da neću. Tako da, evo, vidjet ćemo, koristimo sve ono što će biti, neko sam ko koristi sve ono što je u službi, što može da bude u službi i da može da koristi onom glavnom dijelu. Da, dakle, samo ukoliko to doprinosi toj poetici, ukoliko doprinosi glavnome cilju, zašto da ne? Dakle, to nije u planu, jer je u pitanju jedan film koji je, dakle, ovako reprezentuje, da kažem, odnosno prezentira klasičnu narativnu kinematografiju, i makar u ovom trenutku, opet kažem, nema mjesta za vještačku inteligenciju, ali ukoliko se otvori neki prostor u postprodukciji da se nešto dodatno doprinese filmu, što ne možemo kreirati, dakle, ovim tradicionalnim putem, dakle, ja sam neko koji je potpuno otvoren za implementaciju tih novih tehnologija. Aleksandre, meni preostaje da vam se zahvalim. Mislim da smo bili jako detaljni po pitanju ove današnje teme, i mislim da smo negdje možda i približili, ne mislim, nego sam sigurna, približili našim gledalcima, makar iz vaše umjetničke vizure, kako izgleda doživljaj vještačke inteligencije u umjetnosti. Hvala vama, Ivona, bilo mi je veliko zadovoljstvo. I onda ostajem dužna svakako i zakazujem neki novi susret, a gdje ćemo se prilično ipak posvetiti vašoj karijeri. Sa zadovoljstvom. A vašoj pažnji večeras preporučujem emisiju Staru u 19:30, gdje ćete saznati sve o planovima, inspiraciji i projektima glumca i pjevača Huseina Alijevića, a ubrzo nakon toga slijedi Kontraverza sa kolegom Mladenom Stojevićem i njegovim večerašnjim gostom Nebojšom Medojevićem. Ostanite uz sadržaj Adria televizije i sutra vas očekuje moja koleginica Andreja Jovanović. Ugodan ostatak večeri dana vam želim.